Znači, službeni izraz je fast casual. Fast casual, da. Fast casual. Koja je razlika između fast casuala i fast fooda? Razlika ti je što sa jedne strane imaš over the counter, nemaš konobare, znači sve se dešava na razini dođi kao kupac na counter, pogledaj svoj broj, uzmi klopu. To je vjerojatno taj fast dio, jel? To je taj fast dio, ne? I pokušavaš, jedan od glavnih znači, pokazatelja KPI-eva ti je u stvari koliko si brz. Znači, moraš ti imati koncept, da taj koncept bude brz, da kad pečeš burger, kojeg ti voliš, mi ga pečemo na stisak gumba. Znači, staviš meso, stisneš gumbi, onda čekaš dok se on ispeče i onda ga izvadiš van. Nema da je on lijevo, znači to je ta jedna uvijek isto. Ajmo to tako reći, to je taj McDonald's uvijek isto. A opet sa druge strane onda imaš taj casual dio. Prvi dio oko casuala je, casual je uvijek casual seating, znači malo je finjaka. S jedne strane, znači naši stolci su mekani, u McDonald'u nisu. Mi programiramo taj jedan environment da ljudi budu 30 minuta, 40 minuta, možeš pojest kolač, možeš popiti finu kavu i tako dalje. I dalje ne možeš popiti kavu iz stakla. Piješ ga iz kartona, kao i u McDonald'u. Ali je kava fina. I u jednom ugodnom ambijentu si. A s druge strane, ono što je u stvari više manje moja želja od lanca, kojeg gradimo je da ljudi ne jedu sranja. Da jedu, da kad pojedeš jedan burger, recimo naš je od Angus govedine, super jedan naš lokalni dobavljač, da stavimo jednu debelu šnitu paradajza. Da stavimo jednu dobru šaku salate, da stavimo, znaš, da uvedeš neke koncepte gdje, evo, imamo jednu od naših investitorica, ona je dijabetičar. I ona kaže, gle, ja nerem tak jako puno jest po Zagrebu na nekim mjestima gdje bi ja volio, jer samo ima kruh. Samo ima ovo, i tu mi u stvari više manje koncipiramo, to evo sad radimo jednu liniju baš produkata sa low carbom. Ne targetiraš samo dijabetičare, pazi, njih je 10% u društvu. To onak, znam, jebate. Mislim, ja sam isto jedan od, 10%. Ne žalim se. 10% društva, to je onako jedan veliki komad društva koji je u stvari bolestan, ima tu bolest koju. A s druge strane, svi oni koji hoće jest low carb, od sportaša, od nekakvih ljudi koji su na nekakvim dijetama i tako da se ta cijela priča penje na 20-25%. Znači svaki četvrti kupac u stvari želi nešto što ti u jednom McDonald'u ili u nekakvom fast food restoranu u stvari nemaš. Ne? I tu smo mi našli svoju nišu i da ti budem evo sad iskren, mi smo uveli bowls kao jednu veliku salatu. Ajmo tako reći. To nam je najprodavaniji produkt. Ozbiljno? Da. Burgeri su drugi, ali ovo je... Pa, znači, moram pohvaliti, znači, mi baš jedemo malta ne svaku epizodu Bowls. I sad smo uzeli evo dvije, ne? I obavezno, znači, mene je oduševio low carb. To nisam nigdje vidio u Zagrebu. Fakat nisam. Ne mogu baš reći ni da sam nešto gledao i tražio, jer uglavnom me ne zanima low carb, ali kad sam vidio opciju, naš i onda uvijek nekakve prije svadbe, ono i to, malo gledaš, naš, fakat super stvar. I još jedna stvar koju moram napomenuti, zašto mi se full sviđa Kojkan, jednostavno kad jedeš, osjetiš da je nekak, neću reći kao zdravo, ali zdravije i svježe. Fakat osjeti se, baš je velika razlika u tome i to je ono što mene najviše fascinira, fakat u svemu, ne računajući meso sad i sve to ono kak je komadi i to, ali baš kao osjeti se da je nekak, ne znam kako ti kaže, kao osjećam se zdravije dok jedem, ne znam je li ima smisla, ali... Ima smisla, da. Pa gledaj, moraš koristiti svježe sastojke, svježi sastojci su skupi, budimo realni. Znaš, svježi sastojci su skupi i oni se lako kvare. I imaš i otpada, znači to je jedna, u stvari je to jedna skuplja priča. I nekako kad ljudi potraže na internetu Kojkan kao ime, onda će uvijek ispasti neki videi gdje smo mi prije 2-3 godine, kad smo bili u jednoj equity rundi, kad smo dizali jednu prvu investicijsku rundu, onda smo tamo to komunicirali. Sad više to ne komuniciramo onako, ja bih rekao, otvoreno, ali je mantra ostala ista, da imamo tih nekih 6-7 stvari koje pokušavamo povezati zajedno. I to su u stvari nepovezive stvari zajedno. Okay. I kad ih pokušaš povezati, onda je zadatak težak. Gledaj, imaš dvije stvari, pokušaj povezati dvije stvari. Jedna stvar je da bude svježe i zdravo, a druga stvar je da bude dostupno.
dostupno, neću reći jeftino. Znači ono, cijena je prihvatljiva, da nije neki fine dining ili nešto. Samo kad te dvije stvari pokušaš, a da ti ne kažem da onda dolazi brzo, koje ti kvari cjelokupnu računicu, jer kako ću ja sad nešto složiti brzo ako je svježe, ako moram ga narezat, moram ovo, moram ono. Kad pokušaš tih nekoliko stvari povezati zajedno, to ti je onda jedan challenge koji je mene interesirao. Znači, ajmo napraviti nešto što neće koštati 15 eura, nego će koštati 7, ili 8, ili 10, ili ne znam koliko ovaj bowl košta, ali otprilike sigurno je ispod 10, sama osnovna priča. To se jako penju troškovi u toj cijele priči. I sad ona zadnja je, a profitabilno? Je, nije, jer, znaš, lako je raditi 2 godine i ne znam, potrošiti 1.000.000 eura i onda nakon toga reći, aha, ok, sad više nemam. Nije išlo, ne? Nego ti trebaš zaokružiti tih nekoliko stvari i onda naći tu jednu svoju nišu, gdje onda, ne znam, mama sa zadovoljstvom dovede svoje dijete i onda i mama pojede i dijete pojede i onda znaju jedni i drugi da su jeli fino. Pa mora biti fino, ne? Jer ono ajde davo same nekakve salate ili nešto, nego mora biti fino, mora biti zdravo, mora biti ovo. I sad kad to sve skupa spojiš, jebote. Nije, uopće challenge je tu. Znaš. Dobro, i kako ste riješili taj challenge? Prvo, da li ste ga riješili? Pa, ne do kraja. Ne do kraja, a reći ću ti ovako, kako rješavaš challenge? Pa tako da doslovno sate i sate i sate i sate radiš, improvaš model, ne samo ja, svi. Naravno. U timu. I kako radiš, tako više manje iteriraš i pokušavaš ispraviti one stvari koje ne idu. Gledaj, biznis kad ti se okrupnjava, onda ti je lakše. Što si veći, to je lakše, jer kad si veći imaš veću pregovaračku moć. Pa ako pregovaraš sa nekim zdravim proizvođačem, onda će on nešto pozicionirati na 100, a ti ako kupuješ puno, onda ćeš pozicionirati na 80. I ono što radio sam jedan niz godina za Amazon ovoga i Amazon ima jednu zanimljivu politiku. Kaže ovako, sve što god možemo od uštede, prebacimo na klijenta. Ok. Što znači, ako ja platim 80, a ne moram platiti 100, onih 20 ću dati klijentu da mu je jeftinija usluga ili nešto što kupuje od mene. I na taj način imaš jedan mindset gdje u stvari kažeš, pa ja sam sretan sa ovih 2 eura koje zaradim. Ne moram zaraditi 4. I sad ako ja mogu nešto prodat za još povoljnije, ja ću to povoljnije prebaciti na klijenta i to meni daje competitive advantage prema svima ostalima. Klijent je sretniji, ja nisam zaradio više, ali sam na dugi rok u stvari i ja zaradio više i klijenti su sretniji jer imaju ovoga kvalitetnije produkte. I to ti je taj jedan mindset koji dosta onako, treba ga dosta brusiti da ga razumiješ, jer lako je uzeti pare. Da, ali koliko sam uspio shvatiti, ideš na neki longevity, ne na dugoročnost, je nekakav cilj. Da nije ovo što si rekao nakon 2 godine, jebi ga ne ide više, nego da se to gradi zapravo priča koja raste cijelo vrijeme. Pa idem sa 67 na Biševo, imam sad 52, 53, imaš 15 godina čovječe. Znači imaš vremena još sa 67 te povedem na Biševo i onda tamo napravimo ovakav jedan intervju.